Ikiguzi cyo kuba ahantu runaka kigenwa hagendeye ku biciro by'ibicuruzwa na serivisi ndetse n'icy'abantu batanga amafaranga menshi. Raporo iheruka gukorwa na Statista igaragaza ko hari imijyi yo muri Afurika aho ibiciro by'ibyo kurya n'iby'inzu, iby'ubuvuzi ndetse n'ibindi bitandukanye biba bihanitse ugereranyije n'ahandi aho ariho hose muri Afurika. Ese uketse yihe mijyi ihenze kubamo ifite ubuzima buhenze muri Afurika? Reka tugaruke kuri itanu muri yo irusha iyindi ubuzima buhenze. Iyo tuvuze ubuzima buhenze tuba tuvuze ubwo tumaze kuvuga mu kanya gato gashize. Umwe muri iyo mijyi ni Johannesburg mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Johannesburg ituwe n'abantu miliyoni 6, niwo mujyi uhenze cyane muri icyo gihugu cya Afurika y'Epfo. Igiciro cy'imodoka na lisanse cyariyongereye cyane mu mwaka ushize. Ibyo byatumye ikiguzi cyo kubaho kizamuka, bityo amafaranga abaturage bakoresha nayo ariyongera. Umve ngo ikiguzi cyo gutura Johannesburg kingana kimwe cya kabiri cyayo bisaba ngo ube mu mijyi ikomeye i Burayi, harimo nk'i Londres mu Bwongereza cyangwa se i Paris yo mu Bufaransa, mu gihe umushahara w'umuturage wo muri Johannesburg uri hasi cyane kurushaho muri iyo mijyi. Undi mu mijyi ihenze kubamo ni Harare muri Zimbabwe. Harare ni umurwa mukuru wa Zimbabwe, utuwe n'abantu miliyoni 2. Ikiguzi cy'ubuzima muri Harare kiri hejuru cyane kubera ko ibicuruzwa byinshi bituruka mu mahanga, nk'ibiribwa byinshi bitumizwa i Burayi cyangwa muri Amerika. Umuryango w'abantu 4 nibura buri kwezi ukoresha arenga miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe abo ngabo bakodesha, naho umuntu umwe we akoresha arenga 500 mu gihe adakodesha. Ibikenerwa by'ibanze bya buri kwezi nk'amashanyarazi n'amazi bigera ku 70,000 by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi. Abidjan nawe ni umurwa mukuru wa Cote d'Ivoire, nawe uza ku mwanya wa 3 mu mijyi ihenze muri Afurika, utuwe n'abantu miliyoni 5. Muri Abidjan ibiryo n'ibindi bikoresho by'ibanze umuntu akenera birahenda cyane. Ikiguzi cyo gutura muri Abidjan kigeranya ko umuryango w'abantu 4 buri kwezi ukoresha arenga 2,000 n'amadolari 28 mu gihe badakodesha. Ikigeranyo cy'umuntu umwe na amadolari 588 buri kwezi mu gihe adakodesha. Barushaho gato i Harare. Naho umujyi uza ku mwanya wa 2 mu mijyi ya Afurika mu yihenze na Addis Abeba. Uyu murwa mukuru wa Ethiopia uza ku mwanya wa 2 ku rutonde rw'imijyi ihenze muri Afurika. Addis Abeba ituwe n'abarenga miliyoni 5. Uyu mujyi umaze igihe kitari gito ku isonga y'imijyi ihenze muri Afurika, niwo mujyi uhenda iyo uruje kugura umutungo nk'inzu cyangwa ikibanza. Dukurikije ikigeranyo giheruka, ibiciro byo gutura muri Addis Abeba ku muryango w'abantu 4 buri kwezi abarirwa kuri miliyoni 2 hafi 500 mu gihe badakodesha, ugereranije umuntu umwe narenga 600 buri kwezi hatarimo gukodesha. Undi ni Dakar muri Senegal. Dakar ni umurwa mukuru wa Senegal, igihugu giherereye muri Afurika y'Iburengerazuba, gituwe n'abaturage barenga miliyoni 16. Raporo yerekanye ko Dakar ari wo mujyi uhenze cyane guturamo muri Afurika, iri ku isonga ry'urutonde kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka. Dakar irahenze cyane kubera ko ibicuruzwa byinshi bitumizwa mu Burayi, ibiryo by'ingenzi n'ibikoresho byo mu rugo nka za gaze birahenda cyane kuko byose biba byaratumijwe mu mahanga bikagerera Dakar, igiciro kiri hejuru. Numwe mu mijyi ifite umutekano cyane, ariko ni nawo mujyi uhenze cyane muri Afurika. Gusa si iyo mijyi gusa, kuko hiyongeraho indi mijyi nka Marrakech yo muri Maroc, Gaborone muri Botswana, hamwe n'indi mijyi yo muri Afurika y'Epfo nka Durban, Cape Town ndetse na Pretoria. Birumvikana niba batekerezaga kuzajya kwiturira cyangwa se kuba muri iyo mijyi, no guteganya gatubutse. Iyi ni Sango Star, ingendi berwa Prudence.